Once you have all the information, Amashomero gatungire ebitabo garumwa ga government n'agabantu buntu hamwe na gempunji kandi bahirwa umunyishengero wa Chaka Central Honorable Tom Bright Amoti. Nyo nka member parliament wa Chaka Central nkakwataniza na ofisi yange twasaba government yetu ya NRM na muno Ministry of Education twasaba ebitabo bikumala emyaka nkebiri nsabe ebitabo n'ebintu ebiri yokoso masomero baito buntungiro mugisa natunga kugarukwamu natunga ebitabo ebi nagama ninja kubyegabira nyonye nyine niko sobole kwika mu bantu abeje n'abashomesa bagira ngo babire batine ebitabo bya new curriculum kandi bo ababire babyine ngo ibire bitarukumara ahantu ho basimira umunyishengero wabo nahabwe kintu musima muno ayabara kusagika mu kusoma obale kutebembera kurungi kandi obale kumano turonderesha ko cy'abantu bacenera mu Uganda hatiya na education umuntu yabatungire education ndetse mu kitambura kurungi azima sima honorable Bright Amoti abo kutekerezaho ka private school abuntu kizire okusigara heno kiramu no mu covid yom obuyatiri tekatera kimo busaha ayatsimwe namaziga halisa amashomero 50 okurwa mu ishaza rya Chaka Central nagaza kutunga ebitabo birukurenga umutwaro gumwe kandi hureji itandikira mu town council ya Kakabara bazo mugombora ya Kyatega nkanja kabweza kandi nabaza kuhendera na Kyegegwa town council. That means for teachers, we have only 2 stances. Aisomero byombi. Ekikuoleka kwetaga irakali yawe, irakali abantu abandi kwataniza muneyitwe, nuko twatunga that means stances abasomesa. Honorable Tom Bright ayonjire ya habeji 2025 abatarukwe basaza basare abari harengo rwa senior hamwe n'abarukwege by'emikono. Tom Bright habo byakoreye bukeza basare nibinja batasifunire abatabasize kuzitunga bakatumba shomero nizo mu kibina cya senior 1 ninyegomba abantu ba Chaka Central kuba bembaganiza kinu kibuga engana na mahanga bibanze ukoleki bito tuli kintu kimo tuli bana Uganda tuyitaga ko yombo tamanya kusomesa abantu umugandi abana bakoze rejevuzo bye cyamushanju omuruhinda bahirwe mufarasi omwe habashubuzo bomwani kandi nzarwa ya ruhinda mushome yona no kuza kugera itekateko cyo kubaretera umfarasi itekateko ngo mwana kushomake in most times no byakubanazo mu ishomero etari ya government nange ya government kana itagamu okubyamiso mutogwe katerera dena kabasa kushomaje aba government netwatara ukaje kandi tekatukizareve yo kutereza farasi kusima kandi itongera kushaka umanyangu umwana ningafa muzire ko kumuteye 10 yo mufarasi nawo mwana tiro muhimbo rero kana naba bamwiza ho mbigere nabo bongera gukora kurungi obwihanga yongera kugenda ummisha Kandi nshabana n'abakwerezo bwezi abamitom bagumuze muri batogwezi abo kwatusima nekemia tukumanyisha kwenda yatuhereze mufarasi nitumusimu tutakugwena n'undi cyo yatongere mufarasi batinesho okutongoze hurriye mufaraseji kutandikira mu town council ya Agacencwire kwaza mutuma kwa hendero mugombora ya Katenga rero numukunda politics ekimukiye mu politics ubwegese no cutting across all political affiliations obanu hagira gundi umwana wawe nanda gukora ki nanda kushoma amakuru agagasha kwa Philip Murangira na Beno Muhozo mu Rumitoma.